Srpski kulturni centar Stevan Mokranjac iz Beča osnovan je davne 1998. godine. Društvo broji preko 350 aktivnih članova raspoređenih u 8 folklornih sekcija. Grupa koja će se danas predstaviti je aktualni austrijski prvak u svojoj kategoriji. 2023. godine osvojili su i prvo mesto na dečijoj evropskoj smotri u Vrnjačkoj banji. A vama, draga publiko, predstavljaju se igrama okoline Zaječara. Uživajte!
Društvo Sloga iz Nove Gorice već više od 3 decenije predano radi na očuvanju srpske tradicije. Kroz svoj rad okuplja decu i odrasle, negujući osjećaj pripadnosti, poštovanja prema precima i ljubav prema bogatoj kulturnoj baštini srpskog naroda. Kroz brojne nastupe, smotre i kulturne događaje, društvo godinama dostojno predstavlja srpsku zajednicu i doprinosi očuvanju njenog identiteta. Večeras će vam se predstaviti igrama iz okoline Niša uz prikaz živopisnog običaja Kraljice u okolini Niša, jednog od najlepših prolećnih običaja juga Srbije. Pozdravimo ih! Ime
da nam iz Ljubljane dovedu sve moguće članove. Tako da ćemo ponovo vidjeti kulturno-umetničko društvo Mladost, ovaj put u izvođačkom sastavu, svadbenim običajem iz Vranskog polja.